I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I čao ljudi, nas igramo Minecraft. I da, ostavit ću vam IP. Dole. Kako ćemo se vratiti? Za 30 sekundi počinjemo da možemo da se bijemo i da ovdje možete da rušite. Fuck. Osam. Da me neko ne prati. Eto, počeo. Tražimo kovčeg. Šta je to? Lanolik imao Enderpearl. Idemo! Imamo mnogo sreće. Kapa im. Ja imam kamen. Wow. Samo da vidimo. Da ima neki drugi. 10. Super Mario. Znamo. Zaboravio sam kako se zove. Evo ga i ovaj drugi Mario. Za 40 sekundi. Daj, šta mi je lago uvijek na Minecraftu? Nemoj da lagaš. Auuu, vidite čest. Nema veze. Sad. Daj, ja uspam. Daj, bre. Wow, lag. Lag. Da, no klip. Opet smo. Bežimo. Daj, trči. Ovaj lik nas prati. Da. Šta laga tamo?
Što be? Što? Što? Miše, što laga, što? Kaži što? Te. Tamo ono vreme. 1 minut. Ovo ćemo. Ili... Može ovo? VIP. Ovo je sve znači za VIP, a ovo? What the fuck? Uzet ćemo. Znači ovdje je ovako. Što mi je lago? Ne znam što mi je lago toliko. Što? Sad ne lago. Opet počinje. Ne lago. Jeee! Idemo, ne lagao. Ali ovo je parkour do... čak ovdje. Ne mogu da vidim šta je to. Šta ako završimo? Gdje ćemo onda da padamo. Da siđemo ovako. I umremo. Brzo! Svi uzimamo te sekire. Učemo ovo. O, težina. Sad će ovi tamo gore da idu budale. Idemo mi da pobjegnemo odavde. Samo da vidim da nas neko prati, ne? Evo ga jedan čovjek. Mislim da ovo može. Drum! Sad će... What the fuck? Neki lag kao da je ovdje bio jedan lik. Wow. Samo da se čuvamo. Patika. Ovo je brzina. 6 plus, ovo je 5. Nema kapu. Što na to? Eto jedan. Tičeš meni. Luk. Ćemo staviti ovdje. Nabacamo neke stvari. Super. Ovo ćemo popiti kad će neko da nas filmi i vi popiti. Šta bi sad ne laga? Bravo! Težina.
fail. Ne još. Eto tako. Ovako mi je bolje da vidim. Koliko sam ja ubio ovo još. Vidi često, nema veze. Samo fali jedna kapa. Obično, bar kožna, nema veze. Nema, vidite ovo koji su svi umrli. Ovdje, 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 ovdje. Evo sad ovdje gore. Ovo ima lepu kapu. Mnogo jako. Samo moramo da se sakrijemo ovdje. Slime. Gdje je onog druga kapa? Jest to, ne treba ovo. Ovo ne treba. Ne strela. Tako. Još koliko su ostali? What the? Ne. Nema veze, čovjek, znači vidite ga, vrate. Nema veze, to bi bilo to za ovu epizodu. Like, share, subscribe. Hvala, čao!